Kinshasa aribwo batangiye gutekereza ku bya Amerika yakoreye u Rwanda, ntekereza ko ubu ngubu aribwo batangiye kugenda banariza ati Amerika ntiyadushinze igikarito mu maso. Ikigo cy'imari muri Amerika nicyo cyagiye gufatira abasirikari ibihano mu Rwanda, ni Pentagon se, ni Ministeri y'Ingabo se, nibura se ni Ministeri ishinzwe ni kwa Sherifu Serekata. Ikigo cy'imari none se abasirikari b'u Rwanda n'abacuruzi bakora import na export. Mu gihe rero Kinshasa kiri muri ijijinganya ivuga ati ibihano biraza gukora iki, Kazinga Tombe intare za Sarambwe nazo zahise zikataza zivuga ziti niba u Rwanda niba Kongo Kinshasa murangariye Kigali ni mureke twikorera akazi, ibibazo tubifitanye namwe ntitubifitanye na Kigali, mwimukiye muri ibibazo mufitanye na Kigali tukwe ntibitureba. Amasezerano ya Washington ntabwo ari ubuze umugabo witwa General Sultan Makenga gukomanga igikopo ahabona ko bikwiriye. Mu gihe Kinshasa kiri gutekereza kuri ibyo, ingabo z'u Rwanda zambitswe imidari. Ntabwo Kongo Kinshasa wagambanira RDF, ntabwo bishoboka kubera ko akazi kora nta basirikare ufite bazagakora. Mu gihe mwumvaga ko Amerika igiye kurimbura igisirikare cy'u Rwanda, Loni iri kucyambika imidari. Ubutwari muratabarana nuko bigomba kugenda. Ubu Kinshasa ntekereza ko aribwo batangiye gutekereza ibya Amerika yakoreye u Rwanda, niba koko ari icyo bigiye kumarira Kongo Kinshasa. Umuntu we yakoze nyine aba yarakoze. Loni izi neza agaciro k'ingabo z'u Rwanda, ntabwo iby'igisirikare cy'u Rwanda kiri gukora akanya. Kongo Kinshasa uretse gutanga iyo misozi ntabwo mwenda kujya kubikora. Mu magambo yose y'Ikinyarwanda ntabwo ari menshi, afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite abaenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, bagukorera nk'uhibera. Bahamagara uyu munsi uzanshimira. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese inshuti bakunzi ba Sound of Muhabura, mwe mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu birumvikana na gahunda zitandukanye zica kuri uru rubuga. Umugoroba mwiza badukurikiye muri Rwanda, i Burundi, uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa n'ahandi hatandukanye hirya no hino ku isi muri diaspora, turabashuje tubahaye ikaze. Ntabwo nshaka kubatindira kuri uyu mugoroba, ni mukuru wa gatebe tuganire ku makuru agezweho. Abari ku ruhande rwa Kinshasa bari bakomeje kwishima, ariko kandi ariko bakomeza kugenda babibutsa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu igiye gukora ku gisirikare cy'u Rwanda. Basa n'ababyumvaga igice, bamwe bari batangiye ibirori, ariko batangiye gucururuka nyuma y'amakuru atangiye kugenda ajya hanze asohoka ava ku gisirikare cy'u Rwanda. Abantu bari kwibaza bati nyamara wa mugani Amerika ishobora kuba yatujijishije cyangwa se ibihano twumvise ifata ari igice. Ntabwo bari gusobanukirwa uburyo ikigo cy'imari aricyo kigiye gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Ikigo cy'imari n'igisirikare ni ibintu bihurira he? Batese ikigo cy'imari boshye ari Beneri cyahagarikiye amadolari yinjira mu Rwanda, cyangwa se boshye ari u Rwanda bahagarikiye ibisohoka bijya ku masoko ya Amerika cyangwa biva muri Amerika bijya mu Rwanda. Abantu batinyamara Amerika ishobora kuba yadushutse bidahagije. Ku rundi ruhande ni inkuru byanga bikunda ziri buze kubangamira abari bishimiye ino nkuru, abari bishimiye iyi nkuru ku ruhande rwa Kinshasa. Ingabo z'u Rwanda zimaze kwambikwa imidari, ni inkuru tugiye kuva n'imuzingo turebe uko bimeze. Loni niyo yifatiyemwo ikora icyo gikorwa. Ingabo za RDF zamaze kwambikwa imidari, zayambikiwe heke, zari zabikoreye mu buhe buryo turabiva imuzingo, ariko muranyemerera tubihuze n'amakuru byanga bikunda arabihira Kinshasa. Ni Kazinga Tombe muri Masisi hamaze igihe hari isibaniro ry'imirwano ku mpande zombi. Intare za Sarambwe zimaze gucakira santeri ya Kazinga, agace kose bagashyize mu biganza byabo. Nakubwiye ngo Tshisekedi abanyamerika bakoze ikiri buze gutuma ibitangazamakuru byaba bino bikomeye Tshisekedi yishyuye, byaba ibivugira mu karere k'ibiyaga bigari, imitwe y'inkuru yose yabanje kuba ibihano bya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda. Kinshasa nibigeze batekereza ngo ibyo bihano ni bwoko ki, ibyo bihano birafegiti cy'u Rwanda. Babyinnye bose, bamwe bajya mu cyo twakita ibirori. Ubu rero ntekereza ko abari kuva mu iroro ry'uko kwishima batangiye kongera gutekereza kabiri. Na nubu abasesengura makuru bose bari guhuza ku kintu kigira giti, ese burya hari ingabo z'u Rwanda umuntu ku giti cye zari zifite ibikorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none si ibyo bikorwa nibifatirwa biri buze kwangiriza iki ku gisirikare cy'u Rwanda muri rusange? Nta musesengura makuru nigeze mbona avuga ati ibi bihano bifite aho bihuriye n'igisirikare, kuvuga ngo umusirikare runaka arahanwe, umucuruzi runaka arahanwe.
hari nabonaga bagira bati niba kuko abo basirikari bakuru mu ngabo z'u Rwanda baragiye gukora ishoramari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ari isinye cyangwa cyaba ari ikimenyetso cy'uko badakunda igihugu. Ati nta utekereza ko izo ngabo z'u Rwanda zo kuri urwo rwego koko bafite iyo mitungo muri Amerika yo kubatera ubwoba no kumva ko akazi kabo ka gisirikare kagiye guhagarara. Mwiriwe neza murakomeye. Na n'ubu rero niyo mpamvu benshi batangiye kurira bagira bati nyamara birashoboka cyane ko Amerika yatujijishije, ibi bikaba ari ibihenda abanyekongo cyangwa ari ibihenda Kongo na Tshisekedi n'ubutegetsi bwe. Izo nkuru ebyiri ndagira ngo tuzivire imuzi n'imuzingo turebe uko bimeze hagati aho, ariko tuze kureba byanga bikunda ku rugamba Alliance Fleuve Congo imaze kwihanangiriza izi mpande eshatu. Ubwo na Amerika, ni Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Yamaze kwivugira iti amasezerano ya Washington DC ntatureba. Mu bintu twumvikanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyi nkuru turaza kuyigaruka ku buryo burambuye mu gice cyacu cya kabiri. Ariko mu bintu babwiye u Rwanda Kongo ntabwo ntibigeze bavuga izina kurindi, ariko ubwo n'u Rwanda bihanangirije ni Kongo Kinshasa na Amerika. Mu byo bavuga, muri byo izi mpande eshatu zikora ntizigomba gukururamwo Alliance Fleuve Congo. Ntabwo bishoboka kuko Alliance Fleuve Congo iragira iti twebwe ihuriro ry'abari kuri uruzi rwa Kongo, hari nabonye ariko iyo ugenekereje mu Kinyarwanda byitwa twebwe dufitanye ibibazo na leta ya Tshisekedi. Ibibazo twatangiye processes yo kuba twabikemura. Iyo procedure iri gutunganyirizwa idoha muri Qatar. Mu gihe rero inaniranye, ibindi twabishaka mu bundi buryo kandi hagati yacu twebwe na Kinshasa, twebwe twenyine. Kandi uru ruhande rwararahiye ruvuga yuko rudakeneye umuhuzu wari we wese. Ati ibyo by'u Rwanda na Amerika na Kongo Kinshasa byo guhagarika intambara niba bari mu ntambara hagati yabo babikore mu buryo bwabo. Twebwe ubu ngubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwadushoyeho intambara, turayirwana uko imeze. Reka naye gutinda hanyuma ndebere hamwe. Reka sendahera kuyihera mere kuri kino gikorwa kigaragaza ingabo z'u Rwanda zambitswe imidari. Noneho nze mbabwira uburyo muri Masisi Kazinga Tombe, Kazinga intare za Sarambwe zamaze rwose kuyisasamwo ibirindiro. Nakubwiraga nti iyi nkuru ntishobora gushimisha uruhande rwa Kinshasa n'aka na gato. So reka duhere wenda duhereze. Anyway, reka duhere kuri iki gikorwa cyo kwambika imidari ingabo z'u Rwanda. Turaza dusoreza mbasobanurira uburyo Kazinga intare za Sarambwe nayo zaje kuyifunika ziyishyira mu biganza byazo. Ubwo ziyongeye ku bindi bice bamaze iminsi bagira gutya bagakubita inkungugu, iri huriro rya Kinshasa rikava mu nzira bagafata ibice. Intambara irasenya niyubaka, intambara itwara ubuzima, intambara imena amaraso y'abasivile n'abasirikari, intambara yangiriza ibikorwa remezo, ndetse rwose intambara buriya inasubiza inyuma. Mu gihe uzasanga ibihugu byinshi byimarira igihe kinini mu ntambara bihora inyuma mu bihugu bikennye. Urugero ni mu baturanyi, ntari buze kugenda ngaruka ku mazina cyane, ariko intambara irasenya ntiyubaka. Mu gihe muri gushora imari mu ntambara, abandi bari kuyishora mu kubaka imiturirwa, mu kubaka ibikorwa by'ubucuruzi, wowe ushora mu ntambara urumva ibyo ugomba gusarura. Reka duhere kuri iki gikorwa rero byanga bikunda, ngira ngo nicyo mbatura mugabo kuruta ibindi byose twavuga. Impuguke za Loni ikintu zibasha gukora ku ngabo z'u Rwanda ni ngo hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ariko bamwe mu bakozi ba Loni barabizi neza yuko ingabo z'u Rwanda ari ndakorwaho kuko zarabiharaniye. Iyi nkuru impamvu nakubwiye ngo iri mu zigomba kubangamira amatwi y'ubutegetsi bwa Kinshasa kwa kakagoroba ni ingabo z'u Rwanda muri gusabira ibihano barazihana, akazi zikora muragiye kugakora kandi mutabishoboye. Ingabo z'u Rwanda nigeze kukwibira kabanga. Ndakubwira ni uko wazanga kose, uko wazisuzugura kose, abazikeneye baza agaciro kazo. Ingabo z'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ni ishyiga ry'inyuma. Kuzigambanira rero, kuzisabira ibihano, kuzibangamira yego na rose. Ingabo z'u Rwanda RDF iri mu bisirikare bine bya mbere ku isi, fata isi yose ntugire ngo ni muri Afrika ho turabambere. Iri mu bihugu bya mbere bine ku isi bifite abasirikare bajya kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. None wowe Tshisekedi urajya gutanga amabuye, urajya gutanga imisozi, izo ngabo ngo baza kuzisenya. Ntabwo ingabo z'u Rwanda ibyo ziri gukora ingabo za Kongo Kinshasa zirajya kubikora. Kandi umenye ko no kudahana ingabo z'u Rwanda ntabwo byabuze umunyamerika kuza gufata ayo mabuye n'ubundi mu mutega. Ubundi ahangaha niho byanga bikunda Tshisekedi agomba kuzahurira n'ihurizo. Ingabo z'u Rwanda zahanwa zitahanwa, Trump amabuye akeneye muri Kongo nta kintu cyamubuza kuyafata. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva. Icya kabiri, ingabo z'u Rwanda ibikorwa ziri gukora hirya no hino ku isi, Tshisekedi ntiyenda gutanga ubundi bwunganizi bwo kubizo ngabo zaboneka. Twoye gutinda, munyemerere tujyane muri iki gikorwa turebe uko byagenze. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Sudan y'Epfo zambitswe imidari y'ishimwe.
nawe warangiza ukajya guhururiza kino gisirikare. Ingabo z'u Rwanda Rwanbat 1 izi ni ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNMISS, zambitswe imidari ya Loni mu rwego rwo kubashimira uruhare rwabo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Uti bihagaze gute rero? Umuhango wo gutanga iyo midari wabereye ku cyicaro cya UNMISS cya Tompingi, Juba, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Uyu muhango wayobowe na Major General Robert Yao Aframu, ni umugaba mukuru wungirije w'ingabo za UNMISS, wagaragaje yuko uwo mudari ari ikimenyetso gikomeye cy'ubwitange n'umurava mu kazi. Ati umudari wa Loni wahawe umudari wa Loni mwahawe uyu munsi ni ikimenyetso cy'ubunyamwuga, imyitwarire myiza, kwitanga ndetse no gukomera ku nshingano zo kubungabunga amahoro. Ugaragaza iminsi myinshi y'akazi mu bihe bikomeye, amajoro cyangwa se amajoro yo kurara ku burinzi no mu bikorwa bitandukanye, ndetse n'ubutwari bwo gukomera ku nshingano mu bihe bitoroshye. Ni umudari ukorerwa, ntutangwa gutyo gusa. Uyu ni umusirikare mugaba wungirije. Major General Afram yanashimiye guverinoma y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda RDF kubwo gukomeza kohereza ingabo zifite imyitwarire myiza cyane, ubudasa ndetse ubushobozi n'ubunyamwuga mu butumwa bwa UNMISS. Untega amatwi gake gake tugendane. Umuyobozi wa Rwanbat 1 Lieutenant Colonel Paul Ndushabandi yashimye abasirikare bagize uwo muhate kubw'umuhate abasirikare bagize uwo mutwe kubw'umuhate, kwihangana, ubutwari no kwitanga bagaragaje mu gihe cy'amezi 10 bamaze mu butumwa. Ati ndashishikariza Rwanbat 1 gukomeza uyu muhate mu gihe gisigaye cy'ubutumwa. Uyu cyangwa se uno muhango wo kwambara imidari ni indi ntambwe ikomeye mu murimo wacu w'icyubahiro wo kurengera ikiremwa muntu. Uyu muhango waranzwe n'imyiyereko ya gisirikare hamwe n'imbyino zigaragaza umuco nyarwanda, byakozwe n'uyu mutwe nyine wa gisirikare mu kwizihiza uyu munsi mukuru. Tukiri aha rero gira gutya unkubitira ikiganza rwose ugihuza uvuga uti urakabaho RDF. Ntabwo ari itegeko kubyemera, ariko ushobora kwanga kubikora mu mutima wawe ubu byumva neza. Kutabikora ni kimwe, ariko no kuvuga utaba abana b'u Rwanda nabo gushimwa ndabanga, ariko ntacyo nabakoraho nawe nabashyira nyine kuko nabakoze. Umutima ubikubwire rega wowe, ndavuga wowe turi kurebana. Aba basirikare b'u Rwanda nabakozi. So reka mbitwarire rimwe kuko nabibasezeranyije nshobora kwibagirwa. Hari igihe amakuru ambana menshi cyangwa se nkuri kambana ndende. Nimureke twinjire kuri Kazinga Tombe mwumve uko ibintu bihagaze for this evening. Ntabwo Tshisekedi ibintu biri buze kumuryohera nk'uko byifuza. Uti bihagaze gute rero? Umudugudu cyangwa se Kazinga ibarizwa mu majyaruguru kuri uyu wa gatatu Werurwe 2026. Umudugudu wa Kazinga uyuherereye mu gace muri Nyamaboko ya mbere. Aha ni mu gace ka Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umaze kugwa mu biganza by'intare za Sarambwe. Ubwo nari yasi Fleve Kongo n'isirikare cyayo mu rukerera rwo kuwa kabiri nyuma ya saa sita, nyuma y'imirwano ikaze n'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe izifasha. Ubwo nibaza rendo nyine nabo bacancuro babera hakurya iyo ngiyo. Abaturage bavuganye abaturage batanze amakuru bavuga yuko guhangana cyangwa se umuriro ngo byatangiye guhanahana umuriro byatangiye mu gitondo, bigatuma abantu bahungira mu midugudu ituranye cyangwa se iri hafi muri aka gace. Hari abapfuye ariko ngo kubamenya biragoye. Agace ka Masisi gakomeje kuba isibaniro, ni kamwe mu duce dukomeje kuba isibaniro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ihora itera ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo. Abayobozi b'intara bari bataratanga ibisobanuro ku mugaragaro ku gicamunsi ibijyanye n'ifatwa ku ntare za Sarambwe mwaka gace ka Kazinga. Abayobozi b'intara
plutôt ifatwa rya Kazinga rije mu gihe imirwano yongeye kugaragara mu turere twinshi cyane two mu majyaruguru ya Kivu. Ibyo bikaba byongera umutekano mukeya ndetse no kongera igitutu ku ruhande rwa Kinshasa rwari ruzi neza yuko Amerika yakomezaga kurubwira iti ngewe ntihazagira wongera kumbaza ubusa, intambara narayirangije. Ubu Tshisekedi ashobora kuzajya imbere ya Trump akamubwira ati ariko sanctions ku Rwanda ko tubona ni ahagahita amubwira ati ariko urambaza iki ko intambara nayirangije? Intambara ko nayirangije wa mugabo urambaza iki? Waretse nkaza nkitwarira kuruta nkigendera. Nyamara mbona aricyo gitegereje. Twigendere gake rero. Urumva ibikorwa bibiri icyarimwe ni ibikorwa bitari gutanga amakuru meza muri Presidency Kinshasa. Kazinga ni kamwe mu bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, n'ubyongera ku bindi bice byegereye Rubaya Alliance Fleuve Congo imaze iminsi icakiye. Ibi ubundi Kinshasa ntiri kubisobanukirwa neza. Aho nababwiye ngo abantu mwari mwatangiye gukubita ingoma n'amasafuriya mubyina mu muhanda, ntekereza ko bari bwo mwatangiye kuvuga ngo hari ingabo z'u Rwanda zafatiwe ibihano nk'uko Amerika u Rwanda rwafatiwe ibihano nk'uko Congo Kinshasa yabyishyuriye amafaranga. Ariko uzi projet uzi bije ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukora ibikorwa nk'ibi, bashyirwamo amafaranga menshi cyane y'umurengera. Igihari kibabaje rero ni uko ayo mafaranga y'umurengera Kinshasa ishobora muri propaganda cyangwa mu bikorwa nk'ibi kuzayagaruza bizagorana. Baragenda bishyura n'umunyamakuru kazi wo muri Angola, ariko aratwika koko umugore w'igishongore rwose, hariya cyakora nadakuramo promotion imwe azakuramo indi. Zimwe mu nkuru zikomeye zamugize umucelebrity mwaka kazi ke ni inkuru yakoze ku Rwanda. Ubu afite igikombe cyo kuba tavuga kuri FDLR. Ubundi les Africains zimwe mu kinegu dufite ni ukuba tudashaka kuvuga ku bibazo bya nyabyo biri wacu mu karere. Ngeni n'ubundi bwoba ngira n'uburyo les Africains, uburyo ibihugu bigitsimbataje cyangwa se bikimakaza ibintu by'irondamoko, ubu usanga bimera nk'ibijya kurangira bakongera bagashaka uburyo by'irenovere bikongera bikamera nk'ibihera bushyashya. Ariko sinzi umuntu twigeze kuganira, ariko ni ibintu tutakoreye ubushakashatsi. Niba yarambwiye ngo buri myaka ingahe ngo hari igihugu kiba kigomba kuba mu genocide, ni ibintu nzanye kuri kamera, ariko narambwira nti ibyo bintu nta bushakashatsi buhari. Niba yarambwiye ijana, niba ari ingahe simbizi, ariko ubwo urumva ni ibintu wenda namuteze amatwi numva nta bushakashatsi bifite. Ariko ubwicanyi bwibasira ubwoko runaka ati mu karere k'ibiyaga bigari, ati ni ibintu baba baragiye bapanga bikajya bajagaraze mu leta yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni birambwiye numva nawe nta bushakashatsi bufite, nanga kubitindaho. Ariko urebye igihe ku butaka mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa bashatse kugerageza gushyirira mu bikorwa ubwicanyi bwibasira abatutsi b'Abanyekongo, ubona ko ari ibintu baherekera. Ariko experience yasaruwe mu Rwanda yagiye ikomeza kugenda bakoma mu nkokora, bakabona ni bakora genocide bakibasira ubwoko runaka bishobora. Ariko nanone nkibaza abantu mushaka kwica ubwoko runaka ntimubona icyo ababikoze koko basaruye. Ariko uzikomenya mudatembera mu Rwanda ngo murebe amagereza aruzuye, abandi bari hanze barangije ibihano, ariko hari abarangije ibihano bacyuzuye ibikomere mu mitima, abandi buzuye ibikomere ku mibiri. Nuvuga ngo hari umuntu ufite igikomere cyo kuba yarakoze genocide, hari n'ufite igikomere cyo kuba yarakorewe genocide, hari ufite igikomere cyo kuba akomoka ku mujenosideri, hari ufite ukuvuga ngo ibyo bikomere byose abantu bagendana nabyo. So leta y'ubumwe y'u Rwanda yarwanye intambara yo kugerageza kugenda yomora ibyo bikomere, ariko so ugira ngo byashira 100% impossible mathematique. Wumva iso kategori z'ibikomere dufite mu Rwanda, izo kategori urimo urazumva, kandi iyo society yo so ibyo rero ntabwo ntekereza uburyo ibi bihugu by'abaturanyi uburyo mudacira ngo mumenye ko ibyo bintu birura. Ntabwo mbishyikira jewe, ndavuga nti impamvu mutagira isoni Kinshasa ngo ubone izingirwa abasirikare zigiye kuri radio ngo zasame zivuge ngo urabona ngo ubwoko runaka. So urafata umuntu waremwe uri mu gihugu ugenda ufite ubwenge, ufite inshingano, uri muri guverinoma, ukajya kumuvangura ukamumenasa kuri radio bakakureka ngo rwose uri umuturage w'igihugu, ni wowe nyiri igihugu, bakakureka bugacya bukongera bugacya. Njye mvuga nti muzi byabaye kuri bene wanyu bafite ingenga bitekerezo nk'iyanyu bari mu magereza bakatiwe za burundu. Nkuriya Ikenge naramurebaga niriya nakuriya kuntu ameze rwose ari kuvuga nkase Diamond yavuye mu Rwanda avukira muri Congo, azukira i Congo, ndavuga ataka nagahinda kabisa. Hakabura n'umuntu umukomako mubwira ati siga ibyo bintu ni ishyano. Hakabura umuntu wo muri Loni ushobora kwandikira Kinshasa ngo ababwira ati uwo musirikare wanyu yarengeri, akabura. Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nta somo yigeze isiga mu karere ubu ngubu koko. Nge narubu ibintu ndicara nkunda kwicara nkabyibazaho. Nge ubundi numvaga ko twakabaye twayize bihagije. Abantu bisha bo bagendana, abantu bisha babakamiye, abantu bisha babagabiye, abantu bisha bo bahanye abageni, abantu bakuye abana mu nda z'ababyeyi, abantu bisha abagabo babo, abantu bisha abagore babo. Ariko ibyo bintu nta somo byatanze.
aha niho ngerero rero kuri mwene muntu nkatangira no kugira ubwoba nkanatinya nkavuga ati kiremwa muntu ubundi turemye gute sinzi namwe mu nkurikiye ingingo nk'izi nicyo muzitekereza none ukibaza uburyo Kinshasa turabona abategetsi tubone president tubone witwa ngo umuvugizi wa guverinoma ngo mbiyaya tubone unufanga no kugendera muri cya kigare cy'ababirigi bo baraje baducamo kabiri nyine turicana ubu rero n'ubu kuvuga ngo ibihugu by'abaturanyi muri aho ababirigi bashaka i Burundi murajya mu kibuga abatutsi mu bashyira hakurya abahutu mu bashyira hariya batere match umuhutu navuna umututsi ati bagomba kuvunika ubu muzi nkunduro yavutse ko ari uko wenda byabuza ababiteza umurindi bavuga ngo karabaye ngo abatutsi batsinze abahutu murabibona ni ibintu bikatakata aho guhuza ubwoko umwe ngo bujye hari ubundi hariya kuki mutavanga nyine baba abene gihugu babaye umuntu umwe babaye bakine match y'urukundo bakine match y'ubumwe ubudahera ngo bakine match nyine y'umuntu umwe mwene gihugu mbega karere nakamaramatse reka twe kubitindaho rero ni amakuru nge nari nifuje ko mbahuriza kuri aka kagoroba ntekereza ko ubu ngubu Kinshasa aribwo batangiye gutekereza ku by'Amerika yakoreye u Rwanda ntekereza ko ubu ngubu aribwo batangiye kugenda banariza ati Amerika ntiyadushinze igikarito mu maso ikigo cy'imari muri Amerika nicyo cyagiye gufatira abasirikari ibihano mu Rwanda ni Pentagon se ni Ministeri y'Ingabo se nibura se ni Ministeri ishinzwe ni kwa Sherifu Serekata ikigo cy'imari none se abasirikari b'u Rwanda n'abacuruzi bakora import na export mu gihe rero Kinshasa kiri muri ijijinganya yuga ati bihano biraza gukora iki Kazinga Tombe intare za Sarambwe nazo zahise zikataza zivuga ziti niba u Rwanda niba Kongo Kinshasa murangariye Kigali nimureke twikorera akazi ibibazo tubifitanye namwe ntitubifitanye na Kigali mwimukiye muri ibibazo mufitanye na Kigali tukwe ntibitureba amasezerano ya Washington ntabwo ari ubuze umugabo witwa General Sultan Makenga gukomanga igikopo ahabona ko bikwiriye mu gihe Kinshasa kiri gutekereza kuri ibyo ingabo z'u Rwanda zambitswe imidari ntabwo Kongo Kinshasa wagambanira RDF ntabwo bishoboka kubera ko akazi kora nta basirikare ufite bazagakora mu gihe mwumvaga ko Amerika igiye kurimbura igisirikare cy'u Rwanda Loni iri kucyambika imidari ubutwari muratabarana nuko bigomba kugenda ubu Kinshasa ntekereza ko aribwo batangiye gutekereza ibyo Amerika yakoreye u Rwanda niba koko ari icyo bigiye kumarira Kongo Kinshasa umuntu we yakoze nyine aba yarakoze Loni izi neza agaciro k'ingabo z'u Rwanda ntabwo iby'igisirikare cy'u Rwanda kiri gukora akanya Kongo Kinshasa uretse gutanga iyo misozi ntabwo mwenda kujya kubikora igikenewe rero ntabwo muri Kongo ntabwo ari iyo misozi yanyu gusa nayo irakenewe yego ariko isi ikeneye amahoro kuruta uko ikeneye ibyo birombe byanyu bikenewe n'abantu bake ntabwo ari isi yose ikeneye ibyo birombe mu gihe isi yose ikeneye amahoro ibi birabagora kubyumva ariko byanga bikunda igihe kirabibumvisha reka dusubikira hanga bindi biganiro byo kagaruka ndabashimiye